Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingdan Tangkaway ka Meghalaya Rural Bank hapo Southwest Khasi Hills District. Kalawan ra ajing jingjanjar hado kata-kata ikipatba kibakan show pisa hapo kani ka bank. Namar kajingya kani yang lan banyo yung token. Ha kaba kaladan kajingya kanyat ba kajingya tenru kaba ishir kay kaba man kapor hapo kani ka bank. Kaba kam isang sot shu kalong ikilong kami kibaba ikikunrit. Bat kitemen kibahap ban sya kajing sya tur ba jing sya kanyat hagi patba kibaya yang lan lang. Halor kani kajing jong kipat ba o MLA kamau kerwat constituency ba renekton ning do tongkhar da kamensi basongo kya ha ka hendriu trek unok pra arajar at pulai haringkat kajing danang Robert June karja ren president barim keseng HYC lalit banya kendu yu chairman ke Meghalaya Rural Bank hapo Shillong pat airu da ka kot jing tho ban kerpat ban pli shu kitanat ki bathamai hapo kani ka district. Ngasukia ban UI kijing jo kipatba jong ka than mokorwat berkasarwa kusili barakawai nakadaw jong kajing rosh palap jo kipatba hapo Meghalaya Rural Bank hakabakilah up dak kenta watang ban jo token te ngala isna kipatba te de takadaw mutang sengi hakaba ngala yo wala je kendu yo chairman jong ka Meghalaya Rural Bank u Ashish Yadav hakabang layo ber krani I barngalayo ram ay ber kajing tho hakabang lilang ketu kini rong ba napo mokrot konsumsi ban kerpat u ba un pelibian yaki branch ke batmai hapo mokrot area bat kunjuru hakini cekak bakam jingai bolong yo kum kayo dolun kum kayo rangbulan lane harang thong kini kisnon bahe kiba marjan berkam Southwest Khasi Hills District kejungi haga kibaya jan berkah kota tak ada sih ajung mut ke pangalayo penyekran ya chairman juga Meghalaya Rural Bank pat ngasgo tenap begitu bau chairman masih kia bah di ni pangal air ke cinta penyekran ni hakaba il ajung mut bahwa kena ka long term solution kariban pli ki barang sih thamai no doubt kari pada kam yang taban le dan yam tam ta ke ki pangal ban le kalong ban penlong aktif yakini ki customer service point hakabana kele kaban kala thum yaki katne kumba yathu mene kumban reumot merkidon hakare ka than Southwest Khasi Hills jungi yaki ba kaban kala thum yaki ta ki customer service point kabamut ba ki pajba kim.com ban le chabran kim.com ban le chabang hendai ki let kila ba le draw pisa dan ba le tap pisa lan ba ki ne ki breu ki balang kum ki agent hakaba kaban kala thum mereka tang pak penajimut kita ba lada don haki snong juki lada haka than juki kabakini ki agent ki bala itu rakaban ki bala thong rakaban kidon kila penan kami ki bala draw pisa lada bala deposit pisa langba juki klam dalet mare dala jong ki ban kata kama pak penajimut bat skotenap ki cikular jo chairman kalongba lada jia bakini pada kim aktif shu mene hi kila pak message ha ki officer jongka ban ba ban kli la kira no aktif em kini ki customer service point but ada kini kim no aktif shu kijingkular jo chairman kalong ba ngin page ba kini no aktif but ada kim no aktif shu kita ki badan pa on thung na kuing thamai kita kene ki jingkamen ha ka ba ki ong ba immediately ngila on solve the problem ni kene ki rush jo ki ba ha ka ban dakaba kini ki customer service point kin long ki ba long aktif hakaba kin ko trekam bar kin kam le kata ka support ni ka ban hakaba kala thung di ki bro ti kata ki jingkerban adu menta bar kin pasang mudin nilai keren mene bar kin saya communicate bar phone barnga la kita ki customer service point joki ki ba kala thung ki dan aktif na am bala kim no aktif shu ngin yarap na kin jungiru ban ye pen identify ban ye page ki bro ki bala ban IC saya kita service kena ki ba kinom face show ekrijing ya ka baki kendo ho kala ye ban kren do baru deputy commissioner kumjuru bar video haka bangala kren hakiru ban thau kala krenti mar kumangyo I ke jing bon jong ki knowledge bang imadde ki balet wat ka bai bala ka kam bala sistasngi tinggal ajimut yu
video ru berdalong kebala de ban pli account no haki babun tri bank om de ban syania tangah ke bank kedong namar kata kan ban pensuk ke peba kita kri ci acebut hak ban keling deputy commissioner pada keling video ru kidang wat kilat ti kumno ban pensuk ke peba nang bakane ke jing ya rosh berkejing yang lanjut peba nadu step hak we ke bank kanam jesu da kita kilat ti baru kita tholak tengah kepat peba tanong besa bat kuai ke pengakuan na jimut kum ka wener si peba kalau bat percang manuat cingtip ladah ka tanjung pi hakisnong je pi kila don kini customer service point so happen kami kini kenang bahkan pensuk bakhinon.com syukur le saban de kila ban yo kapisa dan de ban deposit bisa leng ba kini ki customer service point yakki makapang kala tu